Stoga, poštovani gledaoci, poslušajte savete lekara i potražite najstručnije mišljenje vrhunskog tima, specijalne bolnice Eliksir. Čigota je uvek spremna za goste. Poznata po lečenju štitaste žlezde i gojaznosti, Čigota nastavlja sa velikim jubilejima. Nakon pola veka postojanja i rada, ova godina je u znaku 10-godišnjice programa Čigotica, koji je namenjen mlađoj populaciji sa ciljem prevencije i lečenja bolesti današnjice. A to je svakako gojaznost. Školu zdravog i pravilnog života krasi veliki broj odlikaša. Dece koja su uspešno izgubili kilograme uz pomoć stručnog i posvećenog tima. Sam program Čigotica u stvari je nastao kao tekovina Čigota programa. Čuveni Čigota program koji već 30 godina sa uspehom funkcioniše kao program za lečenje gojaznosti, smatra se zvanično najuspješnijim takvim programom po svojoj unutrašnjoj organizaciji i po rezultatima koji se postižu i u Europi. Tako da je Čigotica program u stvari bio potpuno jedan prirodan sled koji je pokrenut u saradnji sa Udruženjem pedijatara Republike Srbije, Ministarstvom zdravlja i dan danas Ministarstvo zdravlja u punom kapacitetu podržava i država Srbija ovaj program. Prošlo je više od 7000 dece ukupno kroz taj program i zaista su rezultati koji se postižu impresivni. Zlatibor kao vazdušna banja pre svega pruža mnogo pogodnosti, a Čigota kao neizostavni deo te, da kažemo, turističke ponude i kao nosilac zdravstvenog turizma je neizbežna. Tu kod nas mogu doći ljudi koji imaju zdravstvenih problema, ali i oni koji nemaju zdravstvenih problema, koji bi kroz jedan aktivan odmor i kroz neki screening svog zdravstvenog stanja sačuvali zdravlje i proveli prijatnih 10 dana i koliko već opredele za svoj odmor. Specijalna bolnica Čigota na Zlatiboru biće prva zdravstvena ustanova u Srbiji koja će posjedovati hibridni SPECT CT sistem, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku u nuklearnoj medicini, koji će značajno olakšati i unaprediti dalji tok lečenja. Pored ulaganja u medicinski sektor, za sve ljubitelje odmora, rekreacije, a pre svega plivanja, napominjemo da je i rekonstrukcija zatvorenog bazena u toku. Najveća investicija koja je trenutno u toku, to je sanacija i rekonstrukcija spa centra u okviru našeg bazena. Bazen je napravljen pre 25 godina i prosto pregazilo ga je vreme, ako smemo tako da kažemo. Prosto klijenti traže nešto novo, neke nove sadržaje i mi naravno idemo u njihove zahteve, tako da radovi su u toku. Prva faza će biti gotova do kraja maja, iza toga sledi faza opremanja tog prostora, tako da se nadamo da do sredine leta će taj prostor biti u funkciji. Naravno, ne kompletan bazen se ne renovira, sam prostor bazenske kade i plaže oko bazena, on ostaje za sljedeću fazu. Nije mala investicija, pa prema tome moramo malo i da se pripremimo za to. Druga velika investicija koja nas očekuje, to je SPECT TC, nova gama kamera koja treba da stigne polovinom juna meseca. Kompletan prostor nuklearne medicine mora da se prilagodi tom novom uređaju, tako da nam predstoji krajem maja i početkom juna i investicija u taj prostor koja je negde oko 10,5 miliona. Naravno, to radimo uz pomoć Ministarstva zdravlja. Tako da najsavremeniji taj uređaj Symbia T6 stiže kod nas sredinom juna meseca, a to što sam rekla, prostor koji treba da pripremimo za njega, jer prosto aparat je jako težak, negde ukupno ima oko 6,5 tona ceo uređaj, tako da moramo postojeći prostor koji je na sreću i na zemlji, taj prostor nuklearne medicine, tako da ne moramo nešto dodatno mnogo da ulažemo, praktično negde bi morali da ojačavamo pod i sve ostalo, jer zaista velika težina, za razliku od sadašnje gama kamere koja je teška 1,7 tona. Mislim, ogromna je razlika u težini i ide prosto u isti prostor koji mora da se adaptira i prilagodi zahtevima samog aparata. Ovaj modern uređaj je dobijen nekako uklapanjem dva uređaja, dijagnostička uređaja. Jedan od njih je sofisticirana gama kamera poslednje generacije, a drugi uređaj je uređaj kompjuterizovane tomografije ili u narodu poznat kao skener. Znači, spajanjem ove dve vrste uređaja mi smo nekako rešili najveći nedostatak dosadašnje
dijagnostike u okviru nuklearne medicine, a to je preciznost lokalizacije uočenih promjena. Uređaj koji se koristi široko u okviru onkologije, endokrinologije, kardiologije, sada može uz pomoć kompjuterizovane tomografije da nam precizno odredi lokaciju neke promjene koje smo uočili nuklearno-medicinskom metodom, gdje se ona nalazi u telu. Značaj je višestruki. U našoj ustanovi do sada se radilo na, da kažemo, zastareloj opremi koja je instalirana još 1989. godine kod nas. Veliki broj pacijenata kod nas dolazi u cilju dijagnostike i lečenja na prvom mjestu oboljenja štitaste žlezde, među kojima su i dobroćudna i zloćudna, ali ne smijemo da zaboravimo i značaj dijagnostike nuklearne medicine u okviru onkoloških oboljenja kao što su karcinom prostate, dojke, pluća. Zatim, ovakav uređaj može da se koristi u okviru dijagnostike kardiovaskularnog sistema. U suštini, ovakav uređaj nekako može da zameni koronarografiju u cilju procene funkcije koronarnih krvnih sudova i uopšte miokarda u celini. Zato je značajan jer zamenjuje jednu invazivnu dijagnostičku proceduru jednom običnom dijagnostičkom, da kažemo, procedurom koja nije invazivna. Instaliranjem ovakvog uređaja u našoj bolnici najviše će, da kažemo, profitirati kako sami pacijenti, tako i zaposleni, a i nekako kompletna država. Pacijenti će biti, njima će biti od značaja ovaj uređaj zato što će se liste čekanja za pojedine procedure dijagnostike skratiti, jer sada trenutno na starom uređaju za neku dijagnostičku proceduru koju možemo danas uraditi za 4 ili 5 pacijenata, taj broj pacijenata se u ovom slučaju višestruko uvećava. Također koriste se manje doze zračenja za te nuklearno-medicinske procedure koje se koriste i na kraju dijagnostika će biti preciznija. Zaposleni će imati koristi od ovakvog uređaja zato što je izloženost zaposlenih pacijentima koji su primili, radioaktivni materijal u cilju dijagnostike. Ta izloženost tim pacijentima će biti kraća i samim tim čuvamo na taj način i njihovo zdravlje. I na kraju da kažemo da je kuriozitet da je ovo prvi uređaj te vrste na teritoriji Republike Srbije koji će biti instaliran u našoj ustanovi i samim tim će se i Republika Srbija će imati značaj jer će ti pacijenti moći da dolaze sa teritorije cele Republike praktično kod nas zbog tih nekih dijagnostičkih procedura koje ćemo mi sprovoditi na tom uređaju. Menadžment Čigote nije zaboravio i na naše proslavljene olimpijce i sportiste uz koje su mnoge generacije odrastale, navijale i zavolele sport. Odnedavno zaživeo je i projekat Olimpijsko srce, gde će stariji sportisti od 65 godina boraviti na Čigoti uz svu vrhunsku negu i medicinsku rehabilitaciju. Specijalna bolnica Čigota je postala partner Olimpijskog komiteta Srbije u jednom zaista lepom i humanom projektu koji je nazvan Olimpijsko srce. Pre godinu dana predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije, gospodin Božidar Majković, je došao na ideju da svi oni olimpijci preko 65 godina života treba da dobiju potrebnu negu, rehabilitaciju i oporavak u nekim od ovakvih institucija. Naravno, u nekim našim razgovorima sa velikim zadovoljstvom sam prihvatio da budemo deo tog projekta i mogu reći da je to jedna od lepših stvari koje smo pokrenuli zajedno i vrlo sam ponosan što smo deo tog projekta i što će svi oni ljudi koji su pronosili godinama slavu našeg sporta i kojima smo se mi divili iz njihove uspehe odrastali dobiti zasluženu rehabilitaciju i oporavak u našoj ustanovi i siguran sam da to neće biti samo kod nas, nego da će uzeti učešće i veliki broj drugih institucija u tom projektu. Na planini Zlatibor svako godišnje doba donosi svoje čari.
A specijalna bolnica Čigota spremno dočekuje nove goste uz toplu dobrodošlicu svima kojima je potrebno savremeno lečenje, nega, rehabilitacija, ali i relaksacija kao i odmor.